Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan vlog. Sretan Božić svima koji gledate, svima koji su lajkali već video, svima koji su se već pretplatili na ovaj kanal. A vi koji niste, još uvijek se možete pretplatiti, sretan Božić i vama. Tako da, evo, pozdrav vidite Bor. Bor je urila moja sestra. Bravo, bravo Seka. Bravo. Meni inače Božić full fora, samo radi svjetla. Koja sad ne rade iz nekog razloga. Ha, ipak rade. Gaća. Ha! Uglavnom, počnemo sa videom. Bok ljudi, dobrodošli u još jedan vlog. Danas ćemo raditi nešto što još nismo radili i možda nije previše zanimljiva tema, ali dobro je to napraviti na auto. Ako vam je teško napraviti dobar fitment sa felgama koji vi želite napraviti. Tako da, eto, trebao sam inače danas raditi nešto sasvim drugo na autu, ali zbog vremena kojeg imamo i kako je sve mokro i prljavo i slično, ideju koju sam imao za vas za Božić napraviti, nećemo je napraviti, jer po ovakvom vremenu ne mogu to raditi. Tako da evo, barem ću vam odati što sam mislio napraviti. Ovako, plan je bio kupiti masu folije za Božić. Božićne folije za zamatat poklone i zamotat tu foliju. Kako glavno bi to bilo? Jako glavno, ako se mene pita. Ali eto, vrijeme je tako kako je. I zbog takvog vremena ne mogu to raditi jer jednostavno samo ću uništiti foliju, neće se hvatati jer je vlaga velika, ne mogu ništa zalijepiti. Tako bi dobar video. Ali dobro, nema veze. Idemo dalje. Znači, današnji plan je distanca koju sam kupio. Ovo sam probao staviti pred nekih tjedan dana, zato je tako malo prljava jer je blato tu. Ali dobro. I distanca paša, sve super, ali vice su bili prekratki. Ja sam naručio nove vike. Duže vike i sad to možemo staviti gore. Da, možda se pitate zašto takva glava. Pa takva glava je na vicima zato jer ako je normalna glava ne mogu je stisnuti. Jer je takva felga, kao što vidite. Nema mjesta za stisnu normalni vijak i onda moramo nabaviti ovakve. Ali nema veze, banan se teže okradu. Što se tiče tih distanci, te distance sam ja kupio bio za nekih 150 kuna, tako nešto. I bile su u jako lošem stanju. Ja sam ih uzeo na job, tamo sam ih ispiskario i ofarbao sam ih kod kuće na novo. Eto, tako one sad izgledaju. A zadovoljan sam, mislim. Dobro će to izgledati gore. One su crne. Doboš je isto crn. Tako da neće se toliko primijetiti. A mislim da će dosta izbaciti. Znači, ove felge su ET33. 7 inča širina. Znači 16x7. I on to izgleda ovako. Probat ćemo, vidit ćemo. Ništa. Ok, evo, kotač smo izvadili van. Sad imamo ovdje doboš. I vidjet ćemo distancu. Staviti gore.
ali prije svega, znači to toliko izbačeno van, ali želim da prije svega usporediti vike. Novi, stari. Razlika je 1 cm. Tako da, čest malo više 1 cm. Ali to bi trebalo biti ok. Mislim da bi to trebalo biti sasvim ok. Tako da, evo, da vidimo. A, to je više nego dovoljno. Tako da, ovo će biti super. Ovdje imam prsten unutra, ali pošto je sad rub glavčine širi zbog distance, moram prsten izvaditi van. Evo, čisto radi usporedbe, znači ovo je prsten, glavčina i jednostavno ne može sjest gore jer je sad rub distance iste veličine kao prsten, što znači da vam prsten ne treba i da će kako treba ovo sjest na felgu, tako da to je to. Ovako se može još ne vidi razlika jer je... Ovo da vidi se. A vidi se. Točno znači, točno tu se može vidjeti koliko viri gumova nasuprot prije. Da, vidite, na ovoj strani još nema distance. Vidite koliko malo gume ima ovdje. Ovdje je distanca i koliko gume ima ovdje. Ništa, sad možemo drugu stranu riješiti. A few moments later. Ok, tamo dok sam završio, moji su se pokupili ća, te su mi oslobodili lijepo parking da mogu to snimiti kako treba. I da, evo, distancu smo stavili gore. Točno, kako se vidi, znači tamo. Na oba dvije strane. I lijepo je sad to izbačeno van. Nije previše, nije premalo. Evo ovako pogled, točno se vidi prednja i zadnja. Evo to baš lijepo izgleda. I eto, znači to su distance 1 cm ili 10 mm na felgama 16x7 sa ET33. Inače ide ET25 na ovaj auto, ali nema ih tih felgi u toj izvedbi. Tako da, eto. Vike sam uspio naći, naručit. Bili su duži centi nešto, ali nema veze, sjeli su kako treba. Tako da, još se lijepo sjaja ovako novi. Uglavnom, to je bilo to za ovaj vlog. Hvala još jednom što ste gledali video. Pretplatite se na moj kanal ako već niste i ostavite like ako vam se sviđa video. Ljudi, sve najbolje, sretan Božić, vidimo se u drugom vlogu. Peace!